abantwana bekhaya. Lunch with King B. Sidlo semini simnandi senithandani. UFebruary inyanga yakhona. Ishayile nje abantwana bekhaya. Phezulu kwaba. Chile midday show SMS le khamba nokhona biziwe kwamasango King Biziwe ke sakuthembisa ukuthi njani nanjani vele sakuthatha imthandani ezithumbile ke emoyeni sizilethe la emhathweni kwekwez FM kuzokala ithando. Uyawuza uma ithando lona. Ngiyawuza ngiyawufila bese. Uyufila ngizwe ngile lokhuluma ngakhona ukuthi ayikhona uphethe ifili. Isemathandweni. Bele kwekwez FM nawe ke ungakhona ukuthi uhlanganyele nathi. Na uzwe emoyeni ngivula imtato ngithi dosa nawe usitshele indatshana yakho ngethando leni wenze njalo ukwazi ukuthi uhlanganyele nathi qobe ngabo lohlanu. Lokho ke sikwenza inyanga le kaMhlolanja yonke sike kuze njani kube nanakho umnyanya omhle kangaka. Ukubambisana nokubonisana ukuthi yiphi indlela lapha sithola ukuthi abantu esibathatha ukuthi basekeli behwebo le the best babalaleli bekwekwez FM. Ngiyasibonga kakhulu ukuthi ikwekwez ivume ukusebenzisana nathi ngenyanga yothando. Sifisa ukuthi abalali bekwekwez FM nalabo supportile Best Palace ukuthi namhlanje sibenzele nje into enhle kakhulu kule nyanga yothando. Umlaleli kwekwez FM uthandiwe wena ngikho nje sikhuthaza sibasela indaba yethando kuyinyanga yethando nje sithi sidlo semini no King B. Mphethe kanjani kufika kwethu bekbenjile lesikhathi? Ihlelo leli libe impumelelo. Sithokoza kakhulu Biziwe esiphumelele. Ayanda Thokoza iningi nje ukuthi sifike ngaphathi kwendawo le. Balaleli nani nginela nisaliswana ngizophatha phepha nani ngizokukhona. Ngiyathokoza. Sezazamile.